football Titi part jasari somlina ngai thavele don ta ila Tottenham hian season an man chiat kara manager an banani kha baka khan chanchin lom omlo dang nei belin an player Wilson Odobert kumsam ni pakhat mi French forward hi ACL liam anei wangin hun reitak an chhor thei don lova Newcastle an machon tuma in liam hi zai angai dona tun season a hian ain lan thei to don lovani tun season a Tottenham tana match somni pali khel to Odobert in liam hi team tal buai Tottenham tan chuan chana lian tak atling ome Tottenham player dang Kudus te Richarlison te Bentancur Bargvall le Ben Davies te po January tha khan anin liam hlom boka James Maddison po ACL liam awanga cholmek niin Tottenham hi liamin atlak buak na sa leya antan chuan boina tham tling khopa na sa ani Chelsea atanga zalianta Raheem Sterling hian som tu anei zinga Dutch club Feyenoord pan thlangin Dutch club Lunzinga mi hian kumsam thum pakhan mi hi an la luta a season kal meka mabak omzong hi khel turin inrem na thuthlung an ziakani Feyenoord hi Robin van Persie Arsenal le Manchester United striker Thin Khan akai roi meka Van Persie hian soin Sterling an kan nen apan du theina tura ama kan ne thei hi aro pui tak zet ani ang player hi chuan game an thlak dang lam thei thina chuwangin season chanulama kan tumte kan ti lo tin ngei theina turin kan tan tangkai pui tham turani ati Sterling point soin ka careera team coach le club ho tu tenen indora anmani atanga kamo phur na tur anmani ya kapui mo na chin tur te hriat ka du thina chu kabung kai le na turata na thil lu ani ramdang daya in khel hi katan chawna tharania chuti chungchuan ka in huam viau thunga in khel thuai ka chakin ka phur tak zetani ati Premier League te bula relegation zone omlo zinga niamber Nottingham Forest hian an team din mun that lozia an ria chuwangin team kai hruai tu arang theyang berati feltumin ma po an la chakleya Wolverhampton kai hruai to tu Premier League a ton hriat nei abik takin relegation battle lama ton hriat nei Vitor Pereira hi an zui chata anin lalu hnai ni po in tarlan ani kumsom nga pasari mi hi tuna Nottingham Forest nei tu Evangelos Marinakis club thau Greece club Olympiacos kai hruai to tu ania chuwangin Nottingham Forest nei tu panen hian an in hretha a Greece club a an thodun to awangin hei hian antan inrem na kongzon ati ol samzual ni in alang Nottingham Forest yan tun season a Nuno Espirito Santo an ban toa anua Postecoglou an ban lea Sondais an ban le to boka manager pathum lai an ban to Vitor Pereira hi tun season a manager an roi palina ni turin an dormek ani Tottenham hian champion no moi choi an harsat ma chutiang kara chuan Postecoglou an Europa League no moi European Trophy ngat a choi puyani kha ma se Premier League an che thatlo na kha Spurs how to lamin an ngai thiam ngang lova Postecoglou hi an ban ta thau kha ania chuwangin Postecoglou hian alana leyang ti po arin thiam thei ome ti chuan tu hnaya Postecoglou hian Tottenham chungchang hi ti hian sui ta nge in Tottenham hi an summan in en chuan lo atana sum an sen chungchang te po in enani chuan club lian an nilo ti achiang reng chu chiang taka ka mu chan chu Pedro Neto Brian Mbeumo Anton Semenyo le Mage hi te hi kumsak ni somni pali ni puilai khan lak lu ka duwa ma se khang ka be se player la lu thei tur khan transfer line kan om lovani Tottenham hi chuan toys lian deuh emo anin ti nge ya ma se chu an ni na tak ani lo eng manager nge lak lu tur tia ri an kham lova world class manager an nei lai poin an hlotling thei chuang lawani kha Thomas Frank po lutin ani khan enge atumber enge clubin atumber Tottenham hi club makdanglam takan nia hetiang club hi van po anwang hle he club a hi chuan ris lak huai po angai tak zet atiani Postecoglou hian Tottenham ni na tak amu dan dik tak asoi nge nia alung oilo na lare lovin thu awar reti ero hriat thiam a har mai thei Arsenal midfielder Thian Thomas Partey hian khelmol pon lama buaina anei ta zela kumsom thum pani mi hi pongsual thu boya aming chetowa ma se kha boruak kha adai nuin tu hnaya pongsual thu boi thar pani anei bel athu boi masa anla chin fel box si lo awangin tuna hian Thomas Partey hian meche pali laka pongsual thu boi te mi pat meche na kai hnoya moilo taka chetna lam hoi thu boi anei ta a tu hnaya athu boi thar hi
kum sang ni somnia thil thleng nen inzom na nei ni in tarlan ani nikum August tha khan police a report ani chawa report lut har le ma sela police lam hian an bo zui tho atul sia Thomas Partey hi aming chet belta ani Ghanaian midfielder hi thu boy anei thar chungchanga hian March ni som pathuma kota ainlan atul don Thomas Partey hian thu buai kumsa ni somni pakhat le sang ni somni pania thlengte nena inzom anei boka chungchu Arsenal a khel lai kha ani tuna pu ani na thu boy anei zongjong hi aloyar Jenny Wiltshire chuan dota in puna ani thule an thiam ani ti an finfia na tura remchang in hong ani thu in ring tok takin alo soi towa Partey telam hi chuan ti sual nei lova anin ngai ma se mechapali hian case an file tlatsia Thomas Partey hi alo cheve zeu nge ni kot hial an thleng tarup mai chu ania Thomas Partey tan po ming hliawna lian tak atling to hrim o me Nizan Khan UEFA Nations League season tharatana draw chu nei fel anita a UEFA nuaya international friendly match lualan na chikhat atana man Nations League ka hian league rang chili omin League A League B League C le League D ate an thena heta hian League A League B le League C B hian group pali zel na yin chung group palia chuan group pakhata ram pali zel anom boka League D B khi aniam bera he league a hian ram paruk chau an omani ti chuan league sangber League A a hian group 1 a France Italy Belgium le Turkey omin group 2 a Germany Netherlands Serbia le Greece an oma group 3 a Spain Croatia England le Czech Republic omin England hian Spain le Croatia te an machon atul don ta a group 4 a Portugal Denmark Norway le Wales te an ombokani League sangber .2 League B a hian group 1 a Scotland Switzerland Slovenia le North Macedonia te omin group 2 a Hungary Ukraine Georgia le Northern Ireland ten oma group 3 a Israel Austria Ireland Kosovo te omin group 4 a Poland Bosnia and Herzegovina Romania le Sweden ten oma ti chuan league niam le zual League C a group 1 a Albania Finland Belarus le San Marino omin group 2 a Montenegro Armenia Cyprus Baka Latvia emo Gibraltar emo anom dona group 3 a Kazakhstan Slovakia Faroe Island le Moldova anom dona group 4 a Iceland Bulgaria Estonia Baka Luxembourg emo Malta emo anom don ani League niamber League D a hian group 1 a Gibraltar emo Latvia emo anom dona chubaka chon Malta emo Luxembourg emo anom don boka anni baka Andorra anom tel bokang group 2 a Lithuania le Azerbaijan baka Liechtenstein te anom don ani League D B khi ramparuk chawin elna ani awangin group pahnia chaw anin thena group pakhata ram pathum ve an omani Nizan Khan club level in elna then khat khelchun zomania chungzinga chun Copa del Rey semi final first leg a Atletico Madrid le Barcelona in machonin goali aluta Spanish champion lai he in elna Copa del Rey ange po champion lai ni bok Barcelona hi an mual phawa silifai te mewin an plom he match hian minute rungna Barca player Eric Garcia an lama tilut palin Atletico Madrid hian ma an shoi ma leya minute som palina Antoine Griezmann mangin an khung bel zuya minute som thum pathumna a Julian Alvarez a siam sakatangin an player thar ademola Lookman an Atletico Madrid goal thumna akhung le first half additional time a Lookman a siam sakatangin Julian Alvarez an Atletico Madrid goal lina akhung le boka first half a Madrid club hian silifaya ma ruain second half a an goal an veng him tluan theya heiwang hin Copa del Rey semi final first leg match a Atletico Madrid hian silifain Barcelona hi an sopa final lut turin din mun thataka anding ani he match a hian Barca in Pau Kubarsi manga goal an khung minute riate meu VAR a entik ani nuwa pomsak anilova Hansi Flick alom lo hle offside awm lo tin thutlukna alom lo thu asoi zui second leg match hi March ni thum zana an khel le don ani English Premier League ani zan khan match khat khel ani boka Brentford khelmola Arsenal an lenglut he match hian team pahni te hian chak an tum hleya Arsenal in chak an duang bokin Brentford point chak tum ngam khopin Arsenal laka hian huaisen an chua an nor ngam hun tha po anin siam tam hle Arsenal hian hun tir lama corner atangin hun tha an neya ma se an khorala anu minisom ni panina Brentford hian goal an khung teu hle Brentford goal khung khol Igor Thiago tau thazet Arsenal goalkeeper Raya an thazet bokin alo dang man rama
second half tira Arsenalin remchang an nei mangchang kai zo lo le ma sela minute somruk pakhat na a Piero hin kapian veilam sira changa cross ball anei mangchang kai in noni madueke an thatakin atau gola Arsenalin an mamo goal an nei ma an hruaya an goal an veng him theiani chuan an chakle mai don ma se Brentford in an nor na angreng leya corner atangin goal khungna hun tha anin siam zui ma se an chhor tangkai mai lova minute somruk pasarina Igor Thiago an remchang anei zui le ma se raya bokin alodanga ma se minute somsari pakhanna ero Arsenal anin veng zo tabik lova veilam sira tangin Brentford in long throw an manga heta ball kal zela hian chiang zetin Brentford tan Lewis Potaran atau goal minute somriat pariana Brentford in an counter le peka Igor Thiago an chiang zeta Arsenal center back Christian Mosquera abum nuwa pet goal mai thei tura ngai ani mana ma se chet alamuang seta a ball pet Mosquera an alo block le man ani additional time Igor Thiago bokin hun tha nei lein goal kham chunga ball athlo ta thunga Arsenalin goal an chua bel teu hle anu loka Arsenal hian remchang an nei vele ball lu pui tu Jurgen Timbaran ama thlop tu Martinelli passin Brazilian forward hian hun tha anei hi goala achantir thei ta lo thunga Arsenal hi chakzo ta lovin team pahni hian goal khat ve ve khungin point khat ve ve an lo chuak ta ani Arsenal tan Declan Rice an mania pet goal thei to mai tu rangaya mani ma sial lo lutuka Victor Gyökeres a pass ta mai te Martinelli miss te kha ui vong tlak ani o me heme cha hian Arsenal center back Saliba ainlan lova anuam sam lo ni in tarlan ani ma se Arsenal hi team thazok an ni thowa Saliba omlo hi an tan chuan lam atling lo Arsenal hian an mamo point thum an lo chua zo tak si lova chuan Manchester City laka point ruka sangfal thin kha khelinza ta point li chawin an sangfal ta a Arsenal tan pressure ana zual ta hle City ero an phur zual sawin arin om City in chechwal theina tura ngai match haw tak taka Anfield ta point thum an sual chua lain Arsenal hian team name jok Brentford laka point thum an sual chuak zo ta si lova champion tuma in umna boruak atran zual pha League kalmeka hian match som pani ve chau khel tur an nei towa Arsenal hian point somnga pasari nein City hian point somnga pathum an nei mek ani Premier League hian sangni somni pakha somni pani season atangin champion team te hian season top lam an mang tha hle zia sangni somni pakha season champion City khan match nanung som pahnia tumriat chakin tumlian tloma sangni somni pakha somni pani champion City bok khan match nanung som pahnia tum kwa chakin tum thum ro an neya an tlomia lavani sangni somni pani ni thum season champion City bokin match som pahnia tum som chakin tum khat ro an neya tum khat an tloma sangni somni pathum somni pali season champion Manchester City khan match som pahni atangin tum som chakin tum ni ro an neya an tlom lavani ole khatichin khatun tuma football Titi kan ngai thak the chin chu nile phot ro se